Державна установа адукації середня школа номер 10 города Бреста. Євтухович Дар'я, 5 Б клас. Сергій Законников, Хатынь. 26 каменов, 26 каменов, 26 і далеких, і близьких мне снов, де пливуть і кричать надо мною кругани, что не сны, камены. О, не сны, камены. На холодном граніті лежить тишиня. Тільки крик кругану аніяк не зунять. І у очах загораються раптом костри, а з костров невиносные стогны и крик 26-х костров, 26-х костров. А у кострах мы, живые, за место дров. Понад белую Руссью палают костры, над усёю зеленой планетой костры, надо мною костры, подо мною костры. Я не бачу такое зловесной зары. Дым и попел, не углядишь нигде синевы. Вы, хатынцы, сгорели, я хатынец живы. Нашу память жалобная будзять звоны, тишиню мне почуть допомогуть яны. Сердца, слухай звоны, помни усё, не остынь, як дагэтуль не стыне на лясной лугавине моя рана, мой боль, моя память, Хатынь. Міхась Слыньков, Васильки. Міколка не чуў гэтых стрэлаў. Яму было ўжо ўсё роўна. Нерухомым позіркам ён углядаўся ў блакітнае неба. Нібы прыслухоўваўся да былых сваіх думак. Аб нянавісці, аб помсце. Застылы твар стаў калючым, суровым. Нібы пражыў Міколка доўгія дзясяткі год. Усё перажыў, усё пабачыў на свеце. І толькі на вуснах засталіся. Ні агонь, ні жалеза не змаглі іх сцерці. Сляды усмешкі, слаўнай, дзіцячай. Побач ляжала яго торбачка з раструшчаным пад салдацкім ботам пеналам. Ды выпалі з-за пазухі і ляжалі ў пылі запазнелыя восеньскія васількі. Сінімі васількамі адцвіталі і вочы хлопчыка.